izi nanjye mwanyunganira mukambwira uko mubyumva ndetse n'abadukurikiye ngiye ndumva ari ibyo ngibyo ahubwo inkuru umuntu yakwerekezaho rero yose yuko tugana mu minota yacu ya nyuma numva dusigaje nk'ingingo ebyiri byibuze inkuru nk'ebyiri Kayiva kwa Amerika ko yakuye uranium muri Venezuela nyuma yuko bakuyeyo Maduro cyane leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zabashije gukura ibiro 13.5 bya uranium ifite ubukana mu kigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire cya Venezuela ijya kwibika ahantu hatekanye muri Amerika. Subwo muri Amerika niho hatekanye ngo niho hatekanye. Byatangajwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe ingufu NNSA kuwa 9 Gicurasi nibwo babitangaje aho rwavuze ko kugira ngo iyi gahunda igende neza Amerika afatanyije n'Ubwongereza. Umuyobozi mukuru wa NNSA Brandon Williams yavuze ko gukura iyo uranium muri Venezuela ari insinzi kuri Amerika, Venezuela ndetse n'isi muri rusange. Ati gukura uranium yose ifite ubukana muri Venezuela biratanga ikindi kimenyetso ku isi cy'uko Venezuela igiye gusanwa no kugirwa nshya. Iki kigo kandi umuyobozi wacyo yasobanuye ko gutwara uranium byasabaga kwigengesera cyane kuko yacishijwe mu butaka ibona kujya mu bwato ijyanwa muri South Carolina. Subwo bayicishije mu butaka subwo si nko kuyiba. Numva nyine bajyanye mu buryo butemewe ariko ngo bayijyanye ngo hatekanye. Niba Venezuela yari ibize ko bayijyanye ni ikibazo. Ndumva bakoresheje ibirori nk'igikoresho cya politiki kuko aka kanya Amerika njyewe uburyo nsigaye nyibona muri iyi minsi. Yego. Kirango ari umwe mu bashakashatsi nuko ntibuka izina rye. Wakoze ikiganiro mu minsi ishize ari kuvuga ku kuntu leta zunze ubumwe za Amerika ngo isigaye imeze ku ruhando mpuzamahanga. Avuga ati Trump asigaye atuma ibihugu bidutinya basigaye batubona mu isura y'igitugu kuruta Amerika ya kera isanzwe twifuza kubamo. Amerika umuntu utari kuba yumvikana nayo biri kumubana ibibazo. Yego. None ndibaza uranium kwitwara birasaba yuko bayinyuza munsi y'ubutaka kugira ngo bayitware cyangwa bakabaye bayitwara nkuko batwaye Maduro n'ubundi cyane uko bamujyanye uko bayitwaye niko batwaye Maduro. Amerika iyo mutumvikana iyo tumvikana nayo mujimbiza si igitugu. Ibaza ariko kujyana ibintu ngo bijyanye ngo ahantu hatekanye naho bikuye batabizi ko wabijyanye ubijyanye iwawe. Ubu none ntureba iyo baza kuba iyi Venezuela wasanga yabimenye babitangaje nayo nyine aka kanya iyo baza kuba bayitwaye wenda bakayibika nko muri Espagne n'urugero tubyita ubujura cyangwa bakayisiga nko muri Brazil byari kuba bifite ishingiro. Ariko se Venezuela tubyita ubujura. Venezuela tu USA n'ubwambuzi siho kure. Tubyita ubujura. N'ubujura ahubwo ubungubu n'ubujura burebure cyane. Ibaze ko none ibi byabaye aba ni igikorwa cy'umutekano wa nucleaire. Maze nucleaire aho yari iri imyaka yari mazi hariya muri Venezuela yateje ikihe kibazo. Ahubwo impamvu z'icyo gikorwa ni izi. None bibaze ko bibaye Amerika na Venezuela bari bamaze iminsi barebana y'ingwe batameranye neza. Ariko impamvu zana bari ukurinda akarere ko muri Amerika y'Amajyepfo. Cyane. Se Venezuela yigeze izamo ikibazo icyo ari cyo cyose. Ahubwo Pasigovina wari gukuraho ibikoresho bya nucleaire bishobora guteza ikibazo. Pasigovina ndakumva. Ibi bintu ahubwo Amerika dusubira inyuma gato. Tariki 3 Mutarama bateye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas. Yego. Batwaye Perezida Nicolas Maduro n'umugore we.
Yego. aha ntiwatekereza ko ahubwo uyu Maduro yababangamiraga kuba batwara uranium n'ubundi bakamutwara, noneho ibaze ko bamutwaye bamushinja ngo kwinjiza kokayine mu gihugu cya Amerika. Kumva ikintu cyatumye bamutwarana n'ubu kaba agifitwe ngo baracyategereje kumuburanisha. ariko bavuga ko ari ibikorwa byo kugabanya ibyago by'intwaro za nucleaire. ese ntabwo Maduro ibikoresho byakoreshwa nabi. izi ntwaro kuko Maduro arazigira muri Venezuela zirahari. Ubu ndibaza hano wagura reka leta imashini utazi uko uzayikoresha. reka leta zunze ubumwe za Amerika ntimwibagize ko zifitanye imikoranire na UK ndetse na IAEA. Icyo ni ikigo nacyo gishinzwe kurwanya ibintu nk'ibyo ngibyo by'intwaro za nucleaire. Nyine ikibazo nibaza ubahangaha wagura imashini utazi ko uzayikoresha, ahubwo ku buryo Ivan azaza akakumenyera ko iyo mashini yaguteza ikibazo kandi ari we wayiguriye. ahubwo se ntabwo ikibazo ahantu ntabwo muzi ko hari n'ibihugu bitemerewe kugura intwaro. umva nyine Venezuela tugurero tutemera ku u Rwanda rubwirwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi. bari gukumira ikorwa ry'izi ntwaro, ahubwo uzi noneho Amerika bayijyanyemo iri mu bihugu bifite inganda zikomeye mu gukora ibitwaro. nyine aka kanya ngewe ntekereza ko barabizi ko izi ngufu za nucleaire icyo zikora yego zifashishwa mu gukora ibisasu bya kirimbuzi. Ibyo bisasu bya kirimbuzi rero bazi aho bibagejeje, bazi ikintu Irani iryamanye hariya, ari niyo mpamvu batajya bayataka kandi bafite ubwo bushobozi, kandi harimo n'umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi, ariko n'aka kanya ntibaratangira kuyisukaho ibisasu Irani bwite. ariko rero tugendeye kuri iyi nkuru nk'uko yanditswe, nkeka ko nk'uko Trump nawe yabivuze, Trump we avuga ko ari intsinzi ku bihugu byombi, cyane ko abyita diplomasi nshya hagati ya Amerika ndetse na Venezuela, USA na Venezuela, aho avuga yuko hari gufatanya hagati ya Amerika na Venezuela, ubufatanye bw'umuryango mpuzamahanga uriya nababwiye IAEA, ndetse kandi abyita ko ari ubuyobozi bwa Amerika buvuga ko ari intsinzi ku bihugu byombi. Ibi rero nkeka ko byerekana ko ari guhinduka k'umubano wa politike, aho ibihugu byahoze birebana y'ingwe bitangira gukorana ku mutekano. Wabyumva ute Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri gukorana ku by'umutekano n'u Rwanda? Sinzi ko byakunda ubu. ngo Trump pe impamvu ngo ari muri ibi nuko ari gushaka guhagarika ngo Iran gukora ngo izi ntwaro nyine ziva muri uranium, agiye kuzikora narangiza atera ubwoba Iran, cyangwa ari kuzihisha kugira ngo Iran itazibona. oya Iran kandi yifitiye izayo, Iran yifitiye uranium yayo, kuko igihugu cya mbere gitunganya uranium nyinshi ni Iran. Iran rero ibitwarira bifite byinshi cyane ko ngo bashaka kuyiganya kore byinshi, ngo bari bazi yuko barashe ngo 70%, kuko baranabyigambaga ngo by'intwaro za Iran. Iran ngo baje gusanga ahubwo ngo izo yaberetse ngo ni nka 5%, ngo izindi zose zibera munsi y'ubutaka. Noneho ahubwo bo bagiye kuzana uranium bakora ibisasu bituma bajya guhangana n'iyo Iran. Rero ngewe mbona ko nubwo abantu benshi babibona nk'intsinzi kubiri ibihugu byombi, ariko ku giti cyanjye mbona Amerika ishobora irimo kwagura influence yayo, cyane ko muri iyi minsi iri kuvugwaho ibintu bitandukanye byinshi. Ikindi kandi nkeka ko ari politike y'umutekano ikoreshwa nk'igikoresho cya diplomasi, cyane ko babyita umutekano wa nucleaire cyangwa se inyungu za geopolitique, cyane ko ibi byose bibaye mu gihe Amerika iri guhangana n'ibibazo bya nucleaire ku bindi bihugu nka Iran. Ikindi hari intambara y'ubukungu, inyungu z'umutekano ku isi,
ibintu rero bigaragara yuko iri nko gushaka kongera gukomera. Amerika urabizi ko yiyamamaza yaravuze ati make America great again. Nkeka rero ko Amerika ishobora gukora ibi bikorwa mu rwego rwo kongera gushaka gukomera nyuma yuko ibihugu byinshi byari bitangiye kujya bica amazi cyane. Yego, reka iyi nkuru tuyicumbikira ahangaha, ahubwo twerekeze mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagaragaje ko intambara y'igihugu cye bahanganyemo na Ukraine aka kanya rwose ngo yabigiye kurangira, yabiri kugana ku musozo. Ingibe rero yabigarutseho ubwo ingabo z'iki gihugu cy'Uburusiya zakoraga karasisi ku mugoroba rwose mu birori bitandukanye rwose bikomeye cyane byo kwizihiza intsinzi y'Abasoviyete ubwo barwanaga n'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Bo baracyakora karasisi, baracyabyishimira, bakora yubiri, bakora isabukuru yo kubyizihiza. Yego, aho Putin yakomojeho avuga ati ntekereza ko ibibazo biri kugenda bigana ku musozo, cyane ko twebwe nk'Uburusiya intambara twamaze kuyitsinda. Aiva, iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine, yego, cyane ko hari byinshi byagiye byangirikamo, yaba ibijyanye n'ibikorwa remezo mu gihugu cya Ukraine ndetse no mu Burusiya. Abasirikari benshi bagiye bapfira muri iyi ntambara. Yego, Putin kuvuga ko intambara bayitsinze si ukwishongora ku bihugu bitamushyigikiye, aka kanya akaba atangiye kubyishongoraho no kongera kubibutsa ko ari we wabananiye. cyane none se siko byagenze nyine. Putin hano abashatse gushyiramo nyine akantu ko nko gusaza ibindi bihugu, no basa naho bahanganye kuri ibi bihugu nyine bikomeye cyane muri izi, haba ku buryo bw'ibitwaro, haba ku buryo bwa politike. Ni nko kubiryaho kuko ntawe utarashatse guhangana nawe, ntawe utaragiye ku ruhande rwa Ukraine, ariko byaragoranye. Ahanini njye mbona ahubwo ubwirwa ari perezida wa Amerika Trump, n'ubundi kugeza kuri ubu niwe wigambaga ngo ngewe ngo namanutse ngo wowe Putin ihagarika ibintu cyangwa tuze ntibihagarare ejo ukoma ngo ibindi bitero. Mbona Putin ashaka kubabwiza ukuri, ahubwo biba bivuze kugira ngo hagire umusubiza, ubundi yongera acana umuriro, yongera ibyo, kuko nyine ubirebye ekomeza ubirebye nyine ubona ko ntago birangiriye. Ni nka kundi filime itangira ariko tuzi ngo ni season, iyo basohoye agace kamwe ntabwo kaba karangiye, ntabwo ibirangiye. rero mbibona nk'iherezo ry'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Uzi impamvu? Icyambere kimwe, Putin kuba yagaragaje ishema ry'intambara za kera ndetse no guhuza amateka n'intambara ya none barimo, bibona ko ari uburyo bwo gukomeza gushyigikira cyangwa se bwo kongera kumvisha Abarusiya ko bari mu rugamba rwo kurinda igihugu cyabo. Niyo mpamvu navuze yuko Putin yakoresheje iri jambo muri ibi birori, yifashishije ibirori nk'igikoresho cya politiki. Ikindi cya kabiri ari nacyo mvuzeho n'ubundi yuko ari mbibona nk'iherezo ry'intambara ya Ukraine n'ubundi irimo, nuko iyi ntambara ishobora kugera ku iherezo bitewe n'uko yiteguye ibiganiro by'amahoro. Yego, ariko yanategetse ugomba kubizamo, ntago ashaka bariya abantu bafashe uruhande. Niyo mpamvu nyine ibi bintu bishobora gusobanurwa mu buryo bubiri. Hari uburyo bushobora kuba politiki, aho havuga gushaka kugaragaza ko Uburusiya bufite igenzura. Ikindi kandi byaba mu buryo bwa diplomasi, bisa no gupima uko amahanga yakwakira ibyo biganiro.
cyane murabizi ko bihaye nk'ingingo ya gatatu dise twimukira kuri NATO nk'intandaro n'ubundi y'iyi ntambara. Putin yavuze ko Uburusiya bwatewe impungenge n'uko NATO yagutse igana iburasirazuba. Yego. Kugira ngo abakurikiye iby'iyi ntambara barabizi. Ukraine rero ishaka kwinjira muri NATO, ariyo mpamvu nyirizina y'intambara. Uburusiya rero bukoresha narrative security ngo busobanure intambara nk'iyo kwirinda ibitero, ariko si igitero. Mpere hangana nahita niyumvisha ingaruka z'ibi bintu byose zabizihe. Muri iyi ntambara imaze imyaka irenga 4 ifite ingaruka zikomeye arizo twavuga. Genda zivuga mu bice bigeze muri 4 ariko ntago ndi ubisesengure byose. Yego. Hari igice cya Ukraine kigaruriwe n'Uburusiya. Kinini. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bapfuye, abandi barakomereka. Yego. Ikindi hari imijyi n'ibikorwa remezo byasenyutse. Izo zose ni ingaruka z'intambara cyane. Nkaba nasoreza ku kibazo cy'impunzi kiyongereye. Hari intambara hose n'ubundi ntabwo impunzi zibura. Ni intambara rero ifite icyo twakita cost nini kuri humanitarian, cyangwa se sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, humanitarian cost, ndetse kandi ikomeye ku Burusiya bwose. Ni intambara nyine utaha igiciro nyine ku buzima bw'umuntu, kubera ko biragoranye kuba wayibarira igiciro. ngo umuntu ngo turabishyura ngahe, ngo turabishyura ngahe kuri uyu muntu wanyu wapfuye. Yego. Kuri ibyo byose rero nibyo n'ubundi bishyira ku ngingo ya 5 nayo nsorezaho, kuri diplomasi n'imbaraga za politiki. Ari nayo mpamvu navuze yuko iyi ntambara ushobora kuyisobanura, cyangwa se iherezo ry'iyi ntambara icyo ni iherezo ry'intambara ya Ukraine ushobora kwisobanura mu bice 2, aho navuze ku bijyanye na politike ndetse na diplomasi. Tugiye ku gice cya diplomasi, niho Putin yanavuze ko yifuza ibiganiro ku mutekano w'Uburusiya. Yego. Yongeraho ariko agaragaza ko ashyigikiye abantu bamwe bahoze mu butegetsi nka Schroeder, chancelier wahoze ari Ubudage. Uburusiya rero bushaka iki? Cyambere kimwe bushaka no guhindura imiterere y'ibiganiro bya diplomasi. Yego. Ikindi nuko bushaka abafatanya bikorwa batari abategetsi bariho gusa. Kugira ngo murumva icyo Putin we ashaka kugwana. Ngiye ku mwanzuro wanjye rero, intambara ya Ukraine na Russia, cyangwa se y'Uburusiya na Ukraine, ni intambara ikiri hagati n'ubundi mu ntambara. Ni intambara kandi iri hagati y'ibisirikare ndetse y'igisirikare. Ni intambara ikiri muri politiki. Yego. Aho n'ubundi Putin akomeje kuyigaragaza nk'intambara yo kurinda umutekano w'Uburusiya, nk'uko nabivuze ko yavuze rya jambo mu rwego yakoresheje birabirori nk'igikorwa cy'intambara n'ubundi. Aho ariko nanone hari ibimenyetso by'uko ibiganiro bishobora gutangira, nubwo